Escola Municipal de Música e Danza de Ribadeo queremos poñer o noso graniño de area e celebrar este día tan sinalado para todos os bailaríns do mundo. Dende os máis pequenos, de tan só 4 aniños, ata os máis veteranos, queremos ensinarvos o traballo de todo un ano. Imos comezar por unha pequena mostra do que facemos cada día nas clases, tanto os alumnos de danza clásica como os de danza moderna. Para elo, contamos nesta ocasión coa axuda dos alumnos de piano, que acompañarán as nenas de ballet, e os alumnos de percusión, que farán o mesmo para os nenos e nenas de danza moderna.
de danza realizarán unhas coreografías que teñen como particularidade que son creadas por elas, sen axuda de ningunha mestra. Deixo-vos con Aleluya, unha coreografía creada e interpretada por Lidia Fernández. A segunda coreografía das alumnas leva por nome Party Rock e aseguro-vos que é toda unha festa cargada de enerxía. As integrantes do grupo de danza crearon este baile poñendo cada unha o seu pasiño, a súa idea, o seu entusiasmo. Ensaiaron incluso fora de horas de clase, pero o mellor deste traballo foi que, a pesar de ser un grupo ben numeroso, cada quen coas súas propostas, xamais houbo un enfado ou discusión, senón que deron todo un exemplo de respeto polos demais e o traballo en equipo. Disfrutade con Party Rock. Album coming soon. Sorry for body rocking. Yeah, bitch. Yeah.
bouncing out. That means that hill is a rock bomb. Half the half right now, now. Gang money, off the top, yeah. I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, it's so cool that I'm ripping on a rise to the top. No Lennon or Zeppelin. Hey, everybody's in the house tonight. Everybody's just having a good time. Yeah, and we don't make you lose your mind. Everybody's just having a good time. Let's go. Everybody's in the house tonight. Everybody's just having a good time. And we don't make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Step up fast and be the first one to make me throw this cash. We get money, don't be mad outside. Hate is bad. One more shot for us. Another round. You fill up a cup. Do us around. You just want to see. You shake it around now. You home with me. You make it love. Get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Get up, 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 put your hands up to the sun. As seguintes coreografías están inspiradas no mundo do cine. Daremos un paseo pola historia do celuloide e disfrutaremos vendo pasar clásicos como Pipi Calzas Largas ou Heidi. Os ben coñecidos membros de Disney como La Sirenita ou O Rei León. Algunha de medo, boxeadores, indios e outras algo máis actuais, como Amélie. Temos todos os gustos, así que poñedevos cómodos e disfrutade da película. ¡Atención! ¡Todo el mundo en sus puestos! ¡Vamos a rodar! Primera toque, las firmitas. Toma uno. Así es, escúchame. El mundo exterior es un lío. La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba. Tú piensas que
labios las algas más de peso y sueñas con ir arriba, calle y potasio. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause la emoción? Bajo el mar, vive serena, haciendo sirena, eres feliz. Ellos trabajan sin parar y bajo el sol para bailar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces ahí están tristes, sus casas son de cristal. La vida de aquellos peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Oh no, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos cocina en la sartén. Si no te quieres son castañuelas bajo el mar y las babosas son tan graciosas bajo el mar. El caracol es un gran artista y las burbujas llenan la pista para que baile se nuestra tierra bajo el mar. Me ha dejado una gran llena de dinero para que
I've heard it before. Dolls all on the floor like hell. And Tommy just burst in the door and started whooping her ass worse than before. They first were born, someone knew over furniture. It's the return of the. Oh wait, no wait, you're kidding. You didn't just say what I think you did, Kitty. And Dr. Dre said, nothing you did. It's Dr. Dre's head. It's locked in my basement. 2 minutes women love Eminem. Ticket, Slim G. I'm sick of him. Look at him walking around, rapping as you know what, living and you know who. Yeah, but it's so cute though. Hold it now, wait, hold it. That's played out. Hit it! Y'all. Alright, drop. Show me. Let's go. Stop it. Come on. Somebody everyone. Somebody come from New York, hear me now. Somebody come from London, hear me now. Somebody come from Dublin, hear me now. Somebody come from New York, hear me now. Somebody come from London, hear me now. Somebody come from Dublin, hear me now. Somebody come from New York, hear me now. Somebody come from Dublin, hear me now. Somebody come from London, hear me now. Nothing can put the one in Pancha. In the yard of me young for Rancha. One like in a union to the war and smack. Let her see us in the young romance. London girls. ¡Fuera!
Mira. Acción. Mysterious and spooky, they're all together ooky, the Addams Family. The house is a museum, when people come to see them, they really are mysterious, the Addams Family. Neat, sweet, petite, so get a with your shawl on, a broomstick you can crawl on, we're gonna pay a call on the Addams Family.
o seu graniño de area nesta celebración. Nesta ocasión, conta coa colaboración doutros profesores da escola, os que da súa parte queremos darlle especialmente as grazas. Eles son Olaya violín, Hugo violonchelo, Marcos percusión, Martín piano e, como non, Inés Echevarría, alumna de violín da escola. Para todos vos, Orobroi. Gracias por vir e a toda no corea.
sacrificio que fixo tanto por nosas alumnas como por as máis. Vamos a entregar un pequeno agasallo. Bueno, antes de rematar de todo, xa non hai máis bailes ni máis sorpresas, aínda que nos faltan os pais, pero eso vámoslo deixar para o ano que ven. Bueno, quería dar as gracias sobre todo aos nenos, porque sin eles isto non tenía ningún sentido, así que pido un aplauso forte para todos eles. Tamén as nais que levan 2 meses ensaiando, inda que non facía falta tanto, porque os 2 días xa o tiñan perfecto, pero bueno, levamos 2 meses grabando secreto. Aquí os sábados ás 4 da tarde as nais tiñan cursos, dentistas, pilates, pero bueno, conseguimos que fose unha sorpresa para elas, eles, que era de lo que se trataba. Tamén quero dar as gracias especialmente a Hugo, Olaya, Inés, Marcos e Martín por acompañarme no meu baile, que tamén, aparte do seu traballo, tiveron tempo e ganas de axudarme co meu. E ademais, todos nós queremos dar as gracias a unha persoa que vos estivo acompañando coa voz. Ela é Iris, e este ano non puido bailar e nos deu moita pena e tivo que presentar. Gracias a todos.